manglingin dakuan dakulin. O santan Kristun manglingin dakuan dakulin. Manreng na napnyana. Manreng na napnyanate. Bar nami doang lingan itin ti amanreng na. Bar nami doong lingan itin tiaman rengnan. Yan napnyana tin. Nyanap tinay. Antati kitu naonan. Antati kitunaunan. Adir nam bati. Adinan ba tinapnyanatay. Ani tumyim len. Anin tumyimling. Donya napsele kubdam natin. Donya napsele kubdam nitin. Hallelujah. Nenti binda Kristun alung lingyan dakuan dakulin. Manglingyan dakuan dakulin. Manreng na napnyanatay. Hai mukhyo bisya manang kopay kan sande tini nyanang len aji manan len nabi do tini len nyanang len aji manan ko Kristun manglingyen ameng deku haleluya haleluya Kristun manglingyen ameng deku kana gram gamanitin di nanin gamte itin ti daong yen deku itin ti daong na isiman deku itin ti daong na abaran deku itin ti daong dagi alin man yen demlai daong dagi ogandi lai daong dagi atram tamaman reng na yen dekuli daong na no gandi nalin man aku tu ganati na nisi dagi dekuli pindak kanati arka dang linangan ti jisun yen sele ain daman al nang kalingan kan aku tu ganati pangle arka dang lin kani le kan aku tu ganati arka dang lingan na apsi le dokan daong dagi ano gandin daong dagi atram taman ei শারীরিক মনো শারীরিক অভিলাষ আউ জাগতিক মনোভাব যিশুଙ୍କ ক্রুশরে হত হইথিবারু তা বর্তমান জীবিত নয় মো জীবিত নয় অর্থাৎ মো শারীরিক স্বভাব বর্তমান মু মারি যাইଅছি খ্রিস্টଙ୍କ ক্রুশরে তাহা মরি যাইଅছি বর্তমান মু আউ জীবিত নয় যদি মু জীবিত অছি তাহা কিয়ে খ্রিস্ট মোঠারে তাই জীবন যাপন করুଅଛନ୍ତି हालेलुया অর্থাৎ daun aku tu berarti nyan kanilai jisun kadang nyan kanilai bendo namanya tak memang rendan yang lain antara jisun anyam ling nadir nan batin nyan itir taman rendan nyanatai karena te Kristus nalung ling nyan dekun kulin keraman rendan nyanatai মনুষ্যের ইচ্ছা অভিলাষ মনুষ্যের নিজ শরীর দ্বারা যা করে सब मन्द मात्र थे बिंदु काम ते कना कना इसमा न गंडिन अभिलाष जहा तिला सब मरि गला संपूर्ण भावरे मु मारि देय अछि जिसुଙ୍କ क्रूसरे ताहा मरा जाय अछि बिंदु नमे जिसु लेंगन आदिर तिनान बातिना बोय तक मे तरम तमन yang lai tak me ano gandin yang lai tak me mano onyan yang lai do ong dagi atram tomnati kanyidan kanyida boy bangsa taram teman yang lai bangsa mano onyan yang lai bangsa manrengan yang lain tati Kristuna manglingyan Kristun dakuan dakulin kana tak nyana te gaman gamlok অর্থাৎ খ্রিস্ট আম্ভমানଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଗାଜିନ ତମନରା ଆଗାମ te जल्ले नंडंग तबे केते जण कहबार हम सुनुछु do naman rabara boy koi bangsana gai ai name had kore na kan jaha bholo kamo kolani kani irti binda baranati ameng deku gamtu manranap selekanati manusia cali kala pore tar kormo ameng deku gamtu bele jisu nak selati anisa dagi ani kani lai na nati ki ani kani lete lete akhri le nati kai no ke itile yar mengle ya hi on laga bisu haleluya karenyi dan nati ki jangan ani baru ki yar mengle abara na mend ku bar alung len jangan den ani na mend ku alung len abara bojora binasan alung len na mend ku ruang len ku manglen len ku dajing alen kana terang teman yang binasan Kristu namang len adkulin abanangsan arno tara na janadin batin dirnan ba tiap nyanat bin tak me manrendan jehetu ani dolan do koitinti papur dagya tram tamanati transferit dagyati kristunal nangkaling aku do bandan salin janap teng adena sakkanate ain arka danglingan panglai katni dena sananin ba tetap me nyanrendan yang lebih jehetu kanati karni adena nati ketenel telam jarang dali kete jana mani বিশ্বাস করুছ orar dagya no gandi pangsadi nati orar dagi transferit dagi nati arka dangling kanak midan dendelan reng tenel telan jarang dali pede kanati aglam binasan akinol bar rumi kambolan 6 biaro 4 podo antina sanalle nani nampra tagugam bati
Karanyi lenga tunaturan delebe. Antinasan allen jarang dan ali nam para tebut dalingan. Karanyi dan bati teril dalbe ko. Tabuk dan bati karanyi lenga tunaturan delebe. Tebut dan bati ay na karanyi dengan teril dalbe. Yanti gamle engale ban agu ku panemi. Yang tigamle engale wan agnu gu penimian. Naptim bati karanyi maranji ama. Renak tin bati karanyi maranji amang. Sering Kristo janar me anak dinan dele. Sering Kristo janar me anak dinan dele. Eti ko elen sarang tame manrengo dengan anyanu bin delangtin. Haleluya. Kapnya leji bar tebuk dan batin kanati tenil deli nan kana tame itu. Yang tiga le jisu roki bar ke kitunar nak tin bati yanar mengan nak dinan deli allan janang tak me taram taman bati tak me ranak tin bati manari dan aman rengan bati yang tiga le bangsa manreng nak nyana tebi kana sanallen janang janggaralingan bar ke angan kedaan serindung le nabi tak me manrengan yang lebih. Haleluya. Kerasan papura nati pintu nati alirsi nati arka dangen kanyiri orthat ehiju kanati nyen nam se Kristo rete Kristo nan prarka dangen keresinan dele gamten moro স্বভাব moro ju পাপময় শরীর কার্য তাহা কৃষ্ণরে ক্ষত হইଅছি কিন্তু যিশুଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମତେ ଦିଆଯାଇଅଛି যিশুଙ୍କର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ସେ ଧାର୍ମିକତା ମତେ ଦିଆଯାଇଅଛି. All the sin has been imputed upon Christ, and all the righteousness of Christ has been imputed to human being. This is the way God has made. Manana kuntuk pintu nati teram dagi atau dagi nati arkat dangin Jesus Kristus anak anak den dele anak sidan dele yang tegamle Jesus namang arnot tadan ajanari bangsa teram teman kitung teram teman manari nati ani nati barkit allen mangling len banar jandeti kenasana allen pintu nati sidan kenasan air aman ranami kanang beri pintu na dongap site alung ling len nama Jesus na mendeku ambe mane mori jayo छु पापर स्वभाव मरि जायो ख्रीष्टंकर स्वभाव केवल आम्भे मानक मध्यरे जीवित थाउ. हालेलुया. केनासन आइन आमन रांजी कनात डिरनान बात मन्याना तिंजी डिरनान बातिन एतरेन ख्रीष्टुन यांगन नबा मंगलेना मेंडकु आम्भे माने जते बेले विश्वास द्वारा चालू जगतर समस्त मंदकु परित्याग करी धार्मिकतारे जीवन यापन करू विश्वास रे आम्भे माने जिसु को निज जीवन रे जीवित रखि परिबा. हालेलुया. तेने पीसी कंबोलन यागी कनबन मिकेल मलय के जन साहाय्य करिबे जते बेले आमे जिसु कटारे विश्वास करू तो विश्वास रे जिसु आमानो को मध्यरे दिबे जेतु कनिन नादिर नाम बाते अनिर सिना तलेन खपनी लरती तबे बार रनोत दडन दाते अन्नार नोता इंद्रत तात gamle mandre na botak me mandre na nyana lरती तबे akinanda yanti gamle ugar binji birnan bati Kristun basute तेने यांति gamle ugal lingi mangling bin dirnan bati Kristun basute অর্থাৎ বিশ্বাস দ্বারা খ্রিস্ট আম্ভমানଙ୍କ হৃদয় মধ্যে জীবিত অଛନ୍ତି. Angatelan Jesus na yung dengan dirtimbi nyen asan karangi dan yang lebih dok arnot tadan bakte nyen baru kira not tak dan isi mendetai gape kena nentak kami mandang dan bawa berenang apa harap subiran pede kena ticu kadang dak dalam tit agar lu binasan nyen bido bawa harap suksan narap subiran bak jawab minta pede kena tit simili sikut mandang nan sangga bo tonanan danggedi ayam dengan itinti sundai transkrit lagi abaran anin mendai ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଲଭର ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରେମିକ ହିସାବରେ ଅର୍ଡର ଡାଗିଆ ପିନ୍තුନ ବାତିନାନି ट्रांसक्रिप्ट ଡାଗିଆ ତ୍ରାମତମ ନା କୋଲେ बिndo boy dengan bo misneri maraina dong rabangle do bisreri maran kana kutuk త్రామతమन gijan gitle ani na dongan jisnop sele bangsnop dengan nengle do angatikan pas jan ganandudan yangle ugai prokurtore jisnop banyanasan kanile pugam lain damle oh bola jiringan kana dinan sengadin tebuk dan nani angan tebuk dan ete bajingan tasang konjer banglaji do aina dong walaji tebuk dari ete bang setrum tam nadelen batin akar maring nabot de kuli ain banandan dari gambe gejan gede bodang gran aina dong gar si rungan sele ganap din kul bandali kana tikin sel nasang konjer raji egne gading egne sango
aman andru ka da kulim benak nang sangwa da kulim benak nang amat da ong da jatram tam na da kule kunanin janang gidle kunanin janang gidle nama bariyang kam abo mar naman da kulim par tite gamles adin gametin nyerangan tir galang kana kudu banap selenyen igalaman ba tinaro kulim Bendo nami kana kudu banati galam lai do umreng lai gotte bisay koila kana sanam sri kana kudu purba taram tam nyanap selenyen nami akani Pero kebolo mo swami pai mo jibito chi hallelujah kana kudu banap sele akani agam tay nagram gaman kana kudu banti daji tergani jisrang den akani baranaga mimi lebih jeneng ngolang lang nepo kanang bari nama mandreng naringen banadan depu kami odo ke joni sahaଯ୍য koribe ଆଉ ଏପିସିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ଏବଂ 19 janti gamle amli tanam yem dengan anabajudan do ganutulan diandele lanaangan janarun do lanangkan itinti bar kristun ayan arugudaman atnam yeman benalamam patte un bagunji kutu baloi maranji ampra barik logi rakti agoite do aglamte janti gamle kitun asal bin benari lengan ambi barik dam rakti adete Tinalan ginabi jaypuri tum memane premore boddho mono ও দৃঢ় রূপে স্থাপিত হুই বোধর অগম্য যে খ্রিস্টଙ୍କ প্রেମ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ହାଲେଲୁୟା Karal kanite Kristus natunum yeman agram gaman aru gram gaman ani nitinasan kradam tile ayang gamain alle naksal karangiran yang le itinasan kitu dong le tumye me kana jaru gram gaman yang tigam le gandu tabi tinene nitinku ajanalin alna agan alanangkan ajan nagranga Kristus natunum yeman akut bru gram gaman jitin itin atunum yeman kituan bati yang gak kena kuduk tunum yeman yang lebih yang tigam le jisul ngalen galam tabi tin miguel gurjin deku yang tigam le kana kuduk bangsa taram tamanji mangling bin baner jan dete haleluya অর্থাৎ আল্লাহ তিনিদিন আগান তালেন জাড়ি তেঙ্গাল খিত্তুনা তারাম তামানালেন গালুলে খিত্তুনা তারাম yiman galman galamle iyung yena sam sisun kanyili pintu yang jama pani pangle kakni de tin gamle galamle ani natrum yiman ajnu gram ganalen galulamtin ai na atrum aganal yiman ajnu gram ganalen galulamtin tanum yiman ajanalin alna agan alna kan ajnu nagram gam অর্থাৎ তাঙ্ক প্রেমর প্রকৃত পরিচয় যেতেବେଳେ আমানে হৃদয় ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତିବ ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି yang gam Yesus manglinglen amen kitungan abang satran tamle namyale natun jindam naba alen Yesus najim lengan derrim bina pintulen Yesus najim lengan pemban umreng labina pintulen kan idan gamle deli gam logan ditebi bindo alen nabi kitun abang satram tamlingan dakupo aing Yesus yar menglani natram taman yang gam dakuli aing natram yiman yang gam dakuli jiling len tatalen dakulobi po যদি তাহা আম্ভমানে ধারণ করিଅଛୁ বর্তমান আম্ভମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି angate anis kudaban bangsa tamtamne kituna tamtamne marangdam timbe kanda tin jisun manglinglen ameng deku haleluya haleluya angante ora dagi ate alung kalinglen abala premlal ke dil gam labot labot kambol mudu kaleng lebi do sora bati guru pada namu ramen pegam lebi kambol nak mangi lebi angate ora dagi udak jana alungan ganete itin dale banang sanati marit jangan gama jisul gama au gare nasri bayra itu binanganti irmari nakut de banati bayra deni sangat ngajan deni alung dengan dir gamarit jangan ganete jisul gamle au gale dengan jisul marit jangan raja haleluya অর্থাৎ alen yang tigamle hitungan ataram tam dengan bangsa tenam yun dengan bangsa man oy dengan alen mo oy dam timbe matlang dam timbe kan batu Kristus nalu kalinglen dakote yagi dinna bagu dinna Kristus nakara sati semua lain binasan ganang kilan dukulu yang anjing danggerin jin prokrutore sakajin batian len dajin kanaganan kelingan anak sitan yang tauna jisunya nasan kan kegamalen duk kenal kelingan len
attend kula atiri sino la kimbaran orban sering susu suklaran orban awli samyaran sikoja dajing marale kitu na guru guna sul kudu na atiri ban kaku dekhi banai at jol daram nabe dajing kelena tere lagi ganan rojan asanori alen ganan kel bana mir rabe ambe nagaman অর্থাৎ ঈশ্বরଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ରଖିବାର ଅଛି itin do ayan akit ngol le napsal karenyi dan yang lai ale napsal sati semua yang lai napsal atum jim binasan do ani najing ban yere gar ger binasan jogadam ko atren yang gam kristun mangling le na men ko boga ale sangkat lo dia gam kin lebin den rot taran bat gam kin lebin den do sangkai surpi dam dan bat tamung bana yer bin den ganang kin bana nai lebin den yang gam le alen kristun mangling den haleluya anir sinat yang nanti manglen sedir gedir sangat tadi tanggoy tap di sangat tadi kristun mangling len dakutin ayi ba transkrip lagi jadi tinggal pintu merenjak sele jisun kanile mindo namit dan jisun adong jan jale jangan transkrip lagi aman renal yang bawa dakula enden pintu ringan tum tolong ayam dakula na enden ari sele tum tolong ayam dakula enden kristun yang ngam rakti alung len yirtai alung len antai dakune bawa kristun sele dakula na tile benden smugar serang len ingar sele benden kristun alung len yang ngam rakti gantai bawa orang daya bukan bakrik lebenden kristun yang ngamaru dengan yirtai अब कहानी छोटिया कहानी बहु मन करे आउ मन वाले कुली अकरूपुर दिना रायम नायम dengan ani abo sura jumdara no style dokana yam dengan au kana te kahani ane bi bujiba pai kichi rahasya bitere अछि ध्यान रे सुनिबा हालेलुया anganti ani sura jumdara no style kana yam dengan Jesus Kristus na dong bubutai gam lain no gandile do asim damban Jesus na dong budimle anganti Jesus yirati kana te kolpito kahani apangat tinye dong bin ka kolpito kahani Jesus nangan tasing ban yirati barik mano onyan batin jay tin barik ruga Jesus nya nangan jay gamlay apan sing bay narulay boy sintom Jesus ruku di nay nam narulay gamle bangsa kudap sering langga grab gobanay na dong tin barasui ay manatiki tanto har ko jay stasu chunti montri nirta मंत्री नाम रहते असली मलम डाके गनु गुडा के लोकल मंत्री आजा का बंद तासनानी का मेटे फोटो काय kana inde del lener rakti anin yertai gamle satang mai berna kala bil barik yang ga mangbasin ga no aitin gamle barik no onyan batai na dong jalan jalan gati jesu basuin gamle kana bo dada bodanya namai dage senje ni rata tasa tikne go dom bodi musik sahet go ba dam baru ke abo yatika dele au bhallo gayo ko asla gayo ko irai tin amura linga to montri duku next tasa te to ke jesu duku tasa next sering ma pangte jesu basuin gamle last ko ora linga apud dagi film star cricket star gayo star bino kana ma jayo jadi jesu da jinga gugun batte gudeng lebih datan ko ban aina sele sita gasa barik na bandran arol gobana gasa ina tanang nakule akan ko ban oke bawa ban rai tinasam tanang damat nya sanangan abayaran den alung lengan sering bana indel nam bayar bantuan tayam dengan jisun tenjem tay gam tabi nyen jisun ajum dengan de renai gam tabi jisun alung lingen daku gam tabi ogan di tabi lum tabi ndo wantuan te orar dagi ajana bana tenjem tabi bate orar dagi ajana dengan amaga tabi bate ani siling adu ten ben bate derga iten te jisun absolut galen abraso singa daku te nelen bi gada ajana bana tabi bate galing lendar kuran nyanyi jisu jibito to chonji kintu ambu manung ko hroday re naha bahare chonji etren nitin alam bedeti angata nirsin sangat tebe pintu nati sangat tebe manglen sering umreng le jehetu ta hamari dayochu ta punorbar amar kurdoy hawan kariba kunahi allen banang sanate satang jesuna donga tum yem bedeti etren nitin ne bedeti anir sinati angata manglen sering sangat tebe jesuna lungleng lenda kute akinol ba episode tar 2 अध्याय 2 ru 5 bayade 2 ru 5 धनुषांडो पिंतुलेगा कनिडम आडेले कुनी अबनाय इरमनानी नावनंचे अप्रा कोदुगन जलन अप्रमर्तन आयम लेंगाय डोंगले नातम पांसाळी ओगिर जी नंबरी ज्ञान नरे डोंगनंडो अनोगंडी नाय सुंदनन आयरसी बारन लल्लबे बार बिगड़ा मनरंजी अंबरी जनन
Taram taman bati bandraban awanan ji delbe. Bindo alen si ati ka denu saling kanikam delabi janang den. Itu na atumi imleran agu tanam yemanasa. Asuyum dengan bitidam dagi dendele. Vishnu nampra. Agar menglale asuyum bati bindo nampra nangke. Tene nego ini dolan dakudo akmang manreng nalen apun bak taram tamlenji anir si dagi dagli pangra transcript dagi dakuli isi dagi dakuli kanate abo jangkadali ngana kanyi nabri panungi kambol kapte aman ameng janang den ai tidak sobo Delhi janang den Kristen bate namben kana kuntu bana sering manak lena jangle arab mat rina na dele taram tambem bananda Delhi Kristen nambe manari na janglen bate इतिंती बनन रामन आवनन जी देलबे बनन रामन आग्राम नेने क्रोधर पात्र थिलु आम्बे माने पाप जुगु आम्बे माने अभिशप्त थिलु दंड पाइबार योग्य थिलु ईश्वर को क्रोधरे आम माने विनाश हेबार थिला किंतु जिसु यमना कोलेम बेंडेन यांगा मने तपमे मनरेंगन yang lai gamle ogan diri japo kana kuno kana asa kai leben bate aun reng leben bate jisu lingan tapme manrengan yang lebe kana manrengan jisu lingan yang lebe जिसु को ठारे आम्माने पाहियो छु जेतेबेले जिसु आम्मान को हृदय रोछि ए जीवन आम्मान को ठारे अछि बेने जिसु ना डोंगा बायरान कुन बिले आलू दलिलेन रकुना न तिले बिले अनिर सेंत मात तुम जुम लबिले एतरेन यांगा मल्लेन बालु को आमेन देला दो आंगा तलेन तिले बिचबी विशेष कर जेतेबेले आम्माने देखिबो आउ ए बाच्चा द्वारा आम्माने निजको परीक्षा करबा बि आवश्यक नमे तुम जेन तमने बिन एतरेन नमे एनिर सिनोम रंग लेपडक Bomandra ganang kilan daku dina serba sembilan mamila bekanin kilan dati ganir jane ti semen kuran dati bayaran rangara dengan dakun daku ada orang ganang kilba au serba sembilan ini robe dangran jiya ya dolin pe dewan to gaman bakle IPL jo ganami IPL pe nyalin daku IPL resmoy matu वाड़े बाहर फोन पान करे हाय हालो रे मस्जिद थिले राति 11टा 12टा भी पर्यंत घर को आसुनो थिले किंतु उपासना केवल 8टा 9टा पर्यंत होथिला उपस्थित होथिला अतरे निर्सिना यांगा मलेन सकना lebih jisuna tamlen alin lagi yangga panglai de yangga bananda dela yangga takme manrendan yang lebih jisun manglingnya nameng deku yangga boy boy juga kana san alen atun jeng dam naben sanai sai etren nya nami anir sina tun rang lai po translate aja atram tam na tun rang lai po ak mangalin galai pogam jumlai etren nam jisuna yang lain bat kana tun rang lai po kana temang nya sing sangai dari po gambe atun jeng dam naben sanai sai orang ada yang mana kali nak mengdakulai do translate aja ada banyak temjim dakulai benda nama jisuna yang lain nanti banandan delai kan mana ngalingan gerip jande tipo banandan aja tidak ada Kristen manang ko hudai motor ochanti Kristen manang ko thare jibita ochanti hallelujah kana sana nirsina sakak tibin bati jisuna manang amen leku doan sada gitin jisun jangan bobin opnile do angat kana aku banir sinate sakna tebe Kristen abang satram pamling warang timbe anin gamle nyen mangling ben taala inap sele dakote nai Kristen de jinge sele mangling len dakote taala aiman sele todo aiman sele mangling len dakote kintu jete bele tantar atma amman ko motere ochi tebe amman ko motere chiro kalo payan hoibe Boka ajangran mangling naga salin den ajangran yang amangling yang kamu ikuti jete bele papor समस्त विषय में बाहर छाड़ी दो परित्याग ख्रीष्टान को पुरुषरे ताहा मुक्त हुई अछि मारी दे अछि पुनर्वता प्रेम करबा नाही एगाला बसलन गामले कारण आकुट देवन अवसर इन आकाजी नमी सत्तम तनु बैन से अटेंड को गामले नंबर निष्पत्ति आपण माने जते बेले नियम की आत्मा रे परिचालित होबो तो जंगरान बा तीन जनंगन ख्रीष्टान लुंगले नाम में कुटे जॉन कंबोलन 14 अध्याय रो Nakinan ba? Barnya wana dong garbirtai. Barnyen wana dong garbirtai. Do anin bo bigda danan rabang ittabe. Do anin dong bi bo bigda danan rabang ittabe. Yanti gamle anin tada ya mambinam prarapti dakote. Yanti gamle anin tada ya mambinam prarapti dakote. Udian bate. पठन करिबा आउ मो पिता को अनुरोध करिबी पुणी तुम मानक सांगरे चिरकाल रहिबा निमते
ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ଆଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ପଠେଇବେ कितु ना जंगड़ान मंगलेन पाइता kan batin Kristun jalan tolongai manglen dekute karali kan tini muda biran anak ponjiling len kitu janggara lingan len angati nyatin be Kristun itu mangling len ameng dekut janggaran batin nyatin ben batin Kristun jalan mangling len ameng dekute atmare jetebele chadi kahu shariraro ku ଅଭିଳାଷ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଆକିନଲବା ରୋମି କମ୍ବଲନ ତାମ ଜିତିଲେ ବନ ଗଲମୁଲିଙ୍ଗା Akinalla, sayangna. Binda butianti, karai maranji amangsari, jisu nadong alyar mengle abdiati, angin ajangkara, boga manglingin dakulinde, butianti karai maranji amangsari, jisu nadong alyar mengle abdiati, angin amanglingan, aing manglingin, arkutin ajangkaran batin, olar dong bak. Orar janggaran bati boga len nyalim binden kan orar dong lenji kana janggaran batin barke orar dong lenji abme te gamle ko অর্থাৎ amani jaha শারীরিক ভাবে পাপ কুমারী দেয়ছ শরীরর স্বভাব কুমারী দেয়ছ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମରି ଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହାଲେଲୁୟା kenasan aganti janggaran batin nyati be anir sinati alena nare bakti tadi kan batin alena boy tak me manreng na beri kanap tin yang le kan doong le kan akni doong le na boy tak me manreng nan yang tadi kan batin Kristen mangling le na mem kuti kan beri dajing tebir nan jidiku itin lem lebin den yan lem lebin den manglen Kristen na mem kuti dajing titin yan bir nan jidiku dele janglen ku bana kibi alena boy aboy setan sudit le yem neti te ne krale ka aganti baru ke elen ruang lengan aja na banak sele magak tebe bindodar nati ader mat tebe ruang lengan atalen temyem tebe angker tebe bindodar dagi atelen ader mat tebe anir sinati transferit dagi nati oda lengan sele manap sele ati kana aku benati ader mat yang le ruang dagi aja na banak sele tici tebe sali tenje suna manglinglen na beng dakuti kolosyo 3 অধ্যায় 2-3 Ititin oralingan daku kuni ajana banji ijabindo lanakaban adukutin ajana banji amele mai magan naba itin asal gamleden ambin akini le do mandring nabin kitung lingan Krishnu nampara sanoson dele nami mandreng nalen Krishnu nampara sanoso dagi deku पुणी जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेबे प्रकृतरे आममानकर जीवन ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ପାଇବା କନାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନା ମନରେ ନାଲେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ आममाने रुवांग कनासन रुवांग लेना जरमन चले बगा अंकुर बिंदे ओडा डागेने सिनाते आडेर मत बिंदे एतरेन जिसुन मंगलिंग लेना मेंदे हालेलुया बारान सडागे जिसुन कनासन गामले कनासन येन नमनरे नाबिना देला नसन do ambin yen saran sa dora lingan meng bin jangara lingan sujubram dela nasa butin tin yenam paradakutin anin kanati bangsa manrengan ajon anin aura gadap jote do nyenani na manglingan dakutin ay bar manglingen janang janani dakutin kanati jesu nokle অর্থাৎ যিশুଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା যিশুଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା যিশুଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାସନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହୁ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ଜୋହନ କମ୍ବଳ 15:4-5 जोहन पुस्तक 15 पर्व 4-5 Nakin alba 4-5 mangling ne dakho na ba donye mangling ne dakuti nai ingale kandaran boga drakyal naam lengan ande kulin den aisam damam bati john raptia joy etile ambim boga mangling ne ade kulin den john raptia joy ne drakyal naam ambin kandar don jina budinti मंगलिंगन डकुतिन दो नयन आनी नामंगलिंगन डकुतिनाय आनी आगड़ा जोन जोते इतना सा गामिंडे नयन साडन साले अंबि नीति जरतियाल तिनलन गिंदबे दो बोतिन ति मंगलिंगन डकुति नयन आनी नामंगलिंगन डकुतिनाय कनाते जिसु दमन गाम अर्थात आम्भे माने जदि जिसुको ठारे अछु
ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ gamete wanti bagori yagi ambe anyam lengen aru puti nitin gamete nyen terang diring ben yertai mangleng ben yertai kana sanna ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। engali abo arab subi nai nak dingle abo aran deputi do boga ne dengan kandaran anak jina dari den ain ne ibana sering ganaga junum jumna nyangi kana sani titi asar Mindo angati kandaran ni ibanam para anak ji deputi titin dong sering aji dan sering na bangsa ganagan nyante bara akala jon joti etile ayo namandra kana jisul ayo na jisul ayo nak sele kuraran tille surpi damle do karni dan sering yang nang dile ayo na jisul nami Allah nak salam beng aku kana jisul namang lengan ayo namandra dam deputi kituna dong bantong te do anina dong gam kinte do jisul namang lengan derin kuda banir sinom rekte anin jisul namang lengan deputi kenapa namang lana gadan labat din kitun banantongan rano tadan manari dan keraku kenati jo odagi manglingan gerit candete kenasa jadi ten gamle ayi namang rakitu namang jisu namang lengan dekutin jisu jangan namang lengan dekutin jisu মৃত্যুরু পুনরুত্থিত হেলেন বর্তমান জীবিত অছন্তি স্বর্গরে এবং আমମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା। କେନାଡାର ନାମରେ ଡେଲି 80 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଜଗତରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଥାଏ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। Kenapa? Kita undang lain apsi talang neti kan selebirnan jateng dakuna dari kana subirnalin kita undang lain apsi talang neti bodo benjana